Na udaljenosti blizu 5 km od Berana, na desnoj obali Plavookog Lima, nalazi se staro naselje Budimlja, inače prava arheološka riznica, nažalost još nedovoljno ispitana. U njegovom ataru na brdu Gradac nalaze se ostaci starostanog utvrđenja sa kojeg je vidljiva cijela Beranska dolina okružena prelijepim planinskim masivima. U samom središtu budimljanskog naselja, na današnjem groblju, pored kojeg se nalazi nekoliko stečaka i starih nadgrobnih obilježja, otkopani su temelji crkve Grlica. Na Rudeškom polju su se nalazile zidine, nikada naučno ispitane, i nekoliko velikih tumula koji su nemilosrdno uništeni prilikom posleratne izgradnje fabrika. Na dijelu brda Jasikovac, onom koji pripada Budimlji, otkopane su zidine koje nijesu naučno istražene i koje su također razorene. Na zapadnoj strani naselja, iznad mjesta gdje se Budimljanska rijeka, poznata i kao Brnjica, uliva u Lim, preko puta Kule na Jerininom kršu, a iznad mostišta, uzdiže se stijena Izbinski krš sa uklesanim grafičkim znacima koji do sada nijesu rastumačeni. Nešto niže, na mjestu gdje Lim naglo utihne i gdje započinje Tivranska klisura, nalazi se manastir Šudikova sa crkvom Vavedenja Presvete Bogorodice, koju je obnovio Budimljanin Milo Đurašković, a poseban i veliki trag u toj obnovi i upravi manastirom ostavila je upokojena prepodobna mati Agnija Marjanović, rođena Vulović. U nekadašnjim ruševinama manastira profesor Beranske gimnazije Dušan Vuksan pronašao je sa svojim učenicima 1923. godine obrađenu kamenu gromadu koja je služila kao časna trpeza, a danas je poznata kao Šudikovski kvadar sa starim grafičkim i slovnim znacima urezanim na njenim stranama, koje su pokušali mnogi da odgonetnu, ali svako na različit način, bez i jedne dodirne tačke, što navodi na pomisao da je njihova tajnovitost samo još više pojačana, a nikako i riješena. Pretpostavlja se da je upravo u Šudikovi Sveti Sava 1219. godine osnovao jednu od 7 tadašnjih episkopija, čije je sjedište premješteno kasnije u manastir Đurđevi stupovi na lijevoj obali Lima ispod brda Rastovac. U 15. vijeku episkopija je prerasla u mitropoliju. A u Šudikovskom manastiru su od tih vremena pa sve do 1738. godine, kada su ga zapalili Turci, djelovale 4 škole: fresko-pisačko-slikarska, prepisivačka, učiteljska i spicateljska, svakako među najpoznatim u ondašnjoj Evropi, sa dosta značajnih stvaralaca, od kojih posebno mjesto zauzima fresko-slikar Strahinja Budimljanin. Na otprilike kilometar od manastira nalazi se čudotvorno Šudikovsko vrelo, čija voda pomaže prilikom liječenja od psihosomatskih bolesti, neplodnosti kod žena, raznih očnih i kožnih oboljenja. A kako kazuje jedno od mnogobrojnih predanja, tu se liječio i oslijepljeni Stefan Dečanski, koji je 6. januara 1322. godine krunisan za kralja. Do vrela se ranije dolazilo donjom stazom, koja je vodila od dvorišta manastira, ali je tokom vremena sasvim zarasla i neprohodna je, a sada se stiže putanjom koja vijuga kroz Zabran iznad sadašnjeg Konaka. Ona ipak nije za one koji nijesu navikli na napor, jer je prelazak preko sipara na nekoliko mjesta poprilično opasan,
zbog nestanka staze, ali i zbog mogućnosti iznenadnog odrona kamenja i stijena. Ljeti, u vrijeme niskog vodostaja Lima, najlakši je i najbrži prilaz druge obale, kada se voda može lako pregaziti i kroz Čestar stići do izvora. Još nije utvrđeno odakle voda stiže, a postoje pretpostavke da se odlijeva iz nekog pećinskog jezera kroz otvor koji se svakih 2 sata zatvara i otvara zbog istiskanja vazduha. Za tu sifonsku posebnost vrela znali su monasi manastira, pa su molitve za iseljenje nevoljnika podešavali prema toj osobenosti. Dolazili su sa bolesnicima u vrijeme kad bi vrelo presahlo, pa su ga molitvama prizivali i ono bi se pojavljivalo. Otvor grlo, čudotvorno vrelo, napoji žednog, spasi bijednog, poteci iz stijene naglo i smjelo, da rab okvasi bolno čelo. Zagrgolji u svoj pjeni, sruši brane u stijeni, napoji žednog, spasi bijednog, što se ovdje bolno klati, Bog će trude da ti plati. U tim vremenima za čudotvornost Šudikovskog vrela čulo se nadaleko, pa su dolazili bolesnici sa pratnjom izdaleka iz raznih krajeva. Zbog toga je vjerovatno u blizini manastira bilo sagrađeno i prihvatilište, dok su mnogi bili smješteni i u pećinama u blizini vrela, a u jednoj od njih, koja je pristupačnija od ostalih, boravak je bio sam po sebi isceljujući za one koji su imali živčane poteškoće. Nažalost, ljekovita i čudotvorna svojstva Šudikovskog vrela, kao i onog ispod manastira Đurđevi stupovi, nisu mnogo poznati javnosti, a treba sve učiniti da se uvrste u istinske turističke ponude beranskog krajolika, ali i kao značajna vrijednost u okviru vjerskog turizma.